Godina 1941. U Prijedoru gradu, kad zlo poče klati, Bošnjak je ustao komšiju da vrati. Rezolucijom časnom stao ispred mača, da od svake mržnje pravda bude jača. Svoje život dao da zaštiti druge, ne sluteći dane izdaje i tuge. Dok kletvu baca na ustaška zlodjela, čuvao je Srbe i cijela sela. Spas je u slozi, a ne u mraku, u bratskoj ruci, a ne u znaku. Al ruka spasa što život je dala, u 90-im pod nož je pala. Neka se pamti, nek se ne krije, to bješe glas ljudske historije. Al 50 ljeta prođe ko u trenu, pa unuk okrenu ruku okrvavljenu na sina onog što mu djeda spasi, dok se ljudsko lice u zločinu gasi. Keraterem i bijela kuća, omarska u krvi, spasilac je sada na nišanu prvi. Zaborav je postao od metka teži, dok istina mrtva u jamima leži. Spas je u slozi, a ne u mraku, u bratskoj ruci, a ne u znaku. Al ruka spasa što život je dala, u 90-im pod nož je pala. Neka se pamti, nek se ne krije, to bješe glas ljudske historije. Sad bijele trake ko rezolucije stoje, dok rane stare i nove se broje. Djedovi su branili, unuci su klali, oni što su nekad ruku spasa znali. Al poruka osta iz 41. da dostojanstvo duše niko ne smrve, iako je dobro u krvi vraćeno, nebu je odavno sve to isplaćeno.